Malana mali e aho e ki moe lele i tonga kotoa whiawhia ki talitari lele ki mo tonu ki o mo ngāhi o ngongo mo le ti o kai uma ai televisione tonga ki he hoani. I he wakai ko ia ki ngāhi olo i o ngongo. Whakatatolo i he potunga we tamatea whitupu angai māmane hoko ki Low Maile Lodge a neawhi i e mahilo ni i kai ke ngāwe aki. O la lelei e polo kalama ko whakatau kei ma ai kauto le kafka o aki mo whakarakalaka o i teknolosia. Pea whili a Edwin Lia Waa o Mataika koe pule lahi e kautaha whiawea ki tohi a Tonga i e tau i whakahoko. O guto i pe ngāhi taranoa kehe ana yangi peha i tau wakai ki ngāhi o ngongo mihi malae o i sipoti kai o maa e tu o ngā o i ea. Ko e wakailewa eni ki he whakai ki iki ko au liliani porutele. O kukei whakatotolo ai potungāwe tāmate awhi mo i potungāwe polisi ki tupu anga o i māmane hoko ki e taha e ngahi whale bisnisi i loto Nuku'alofa ko e Low Maile Lodge. Na e hoko e māma ko e ni whakafuafua ki taimi osi taha fitu me heo no e whiawhi ane awhi. Ko e whakahiki ki mo seno li tātu i vai. I e whaike e kia ngōnga le te o Tonga mo e tokon komisona tamate a whisi na moni kauwaka na anipehe, ko e whale ko e nina e langaia i he tau awhi māwalu o whakatau mua ke ngahi ngāwe wha bisnisi. Ko e hoko e māma ki Low Maile na i kai ke te ngawe aki a kia whaahinga ngāwe wha bisnisi. O kumahino na e osto o kotoa ngāhi mauanga uhila i he whale o i kai ke te ngawe aki ki he uhila. I hene pehe ko kei whai whakatotolo ko i hā ai tupu anga totonu ai māma ko e ni na e hoko. Ko tupe ko e ngāwe ko ni kei he malu ia ko ni koe o e timi ko ni koe e pot ngāwe tāmate awhi pa mo e polisi ke nau ngāwe ko ni koe ki he mau ko ni ke lawa ke tuange mai ha whamatala ki hono tupu anga. Ko mea peo kuna e ilo koni koe he kau ngāwe, ko vela koe nina e kamata ia i he konga ki olunga koni koe o e floa uluaki, pe koe whaifunga waka. O e eria koni koe aia ki iloto maari e pe ia i he whare, ta whaaki whaka toke lau hihifo, kai he nofo he loto maari e koni koe o e whare ai konga koni koe nei hoko kai māma. Ko e whare koe ni ku kai kia ha uhila ai, ko si whapapau i peo ko si tuusia hano maonga uhila. Peange ko kulawe, o koe ke te whakaonga e taha, pa koe kai kia ha kakai te nau nofo, he tūnga ko he taimini. Io, oku kai ke, kia te au he kai ke malawa pe he taimini, koe whare koe nina e tutu, he malawa pe ia ka pane hata haina e sikareti. Pe hato e uhinga kehe, ka akulo tonga whai ngāwe kai ai ta whakwhatotolo, ke kumi koe haa e tupu anga koe ni koe vela koe ni. Pea koe hae ola koe mawai e tuki lawa peo update ata muyangi mi he makatuunga koe ia. Ka koe tuunga koe ku iwila koe he taimini, koe vela koe nina e hoko ia i he konga ki o lunga e whare, o kui te kai ki maulawa o whapapau i koe hae tupuanga. Nā e whakamala ala kauwaka ke tuunga nei iai ngāwe ai potungai tamate awhi i he mahino, koe pesete taha nima i he whale ne e mau, pea koe pesete vau nima na e malawa o whakahau whi. Nai hoko ai māma ko e ni o kamata mihi funga waka uluaki o i whale. He ria kuni koe nei vela nei hoko ia i loto maaria i he funga waka uluaki. Ai he ground floor, pa koe funga waka koho no uluaki koe nei hoko ai kuni koe vela e māma koe ni. Whafuafua e mau kuni koe nei whai he ria koe ni ke pesete tahanima, ki he mahuinga whapanga ia koe uakilo tupu. Koe toenga koe o e whare, pa mohono whakamahuinga manatu pe koe estimatien, koe approximated pe o kei koe. Whafofua ke pesete walu nima, pe koe taha poiniona miliona, na e kulawa o hauwhaki i. Pe a meiai ki ahoni, na e stand-by ka kato ai kau ngāwe, koe uhi koe tautou asi ai ngahi vela he ngahi whetu. Matu pe koe kongoi ki o lunga koe o e first floor o ku papa, pe a ku motu ape whare, nai lawa ke whakatokanga iam he oskon ko e ngā aue whakafuafua ke hongofulu pe taha nai. Ane whiawhi, o ku te asi mai e ngahi māma e ngahi whetu ke ngahi eria ke o e whare, pena e awei e konga e kau ngā aue ke nau postu maa wai ko uhi ua nai langi ku te hoko e vela ko iau mawhola atu. Oku nai kai ke hoia hataha e nofo i he whare, hange peko ku tāno koi ki mua, kui kai hataha e lawea, e hataha e hoko keha whatamaki,
o whatatau ke tūnga koe ni mai ola o mau koe i he aho ni. Kai ke hokei ta ofi pia e lia ko ene ke te hō pe ofi ki ai hataha, ko hui o lolo tonga whakahoko a hono si ofi e potunga i tamate a whi, ko hui ko tu unga pele pere ngesi ai tu anga o i whale, ko i vāvā ofi ai ngahi whale wha business la lahi ilo to Nuku'alofa, te lia hamama e toe hoko. Mai a ngonga le te oma televisioni Tonga, ko au snolita tu i vai. Ko whakapapau i he loroto ngani koe toko taha ngāwe whakapule anga ne pōke whakataha me toko tolu i he wike ko o siwhi lawe i mui whaitoko na tapu koe ofisa ngāwe ma o longa i he ofisi Palemia. Ko toko mai ai me he ofisi o e Palemia, ko na oslibo te ka vingani ki he komsoni e kau ngāwe whakapule anga koe hi o kune maumau i lahi e ngahi tōtu uni ngāwe ki he kau ngāwe whakapule anga. O nau pehe koe ulunganga o whakatotolo i koene o i kai tāwia me tu unga whaulunganga ai o totonu ke mau he kau ngā ue pe ofisa ngā ue whakapule anga. Pea kua pau ke hoko hoko atu e nau ngā ue ke whakapapau i oku tauhi e he kau ngā ue kotoa pe ai tu unga mā o lunga whakapolo whesinale o totonu ke nau mau. O nau tuku pā ke kua pau ke nau Moimoi i ai ngahi tūtu uni koia e whakahoko. Pea kua pau pe ke nau Moimoi pau ki he tūtu uni e whakahoko he komsoni ki he kau ngāwe whakapule anga o whikau aki mo i matāpule ni. Ko e kawengani whoki ne puke whakataha ia mo i toko toru kehe ai ane kau kei e toko taha ta ua nima mi kolo motua. Toko ua mi whasti mo ma o whanga ta o whanoa mo i ni mahiwa. Ai ane puke whakataha ki nau tolu mo i ngahi nau ngawe aki ki he whaitoko na tapo. I he kuonga kua lahi pea hake mai ai whakalakalaka mo i whainoponi hono ngai aki o teknolosia. Kuonga unoi i ngai kupu whikau aki o kuna toka ngai kina ngai ngawe whakompiuta o toka ngai kina makehe kakai matu o tua mo tōlekeleka. Ko i whakaamu ke whakalahi e nau ilo me tau kei ki hono ngai aki ngai teknolosia o i kuonga pea ke tokoni ke te ki nau tolu i he taimi o ku hoko ai ha palo palema i ngahi ngawe whateknolosia. Nei whakahoko ai ane awhi e polo kalama ko whakatau kei ma ai kau tōlekeleka ke nau toi ilo lahiange ki he ākenga o i teknolosia i loroto ngani mo i whaunga ahono ngai aki. Se norita tu i vai mo i whakaiki iki. I he whaike eke a ngonga le te o Tonga, pea mo i tale ki tā watoka ngai kina ngai whatamakwa kompita e sautupo. Nāne pehe, koe konga ene polo klama toko ne wa angao e minu usila ke Pasifiki, ke teu i ai tuunga man teu e kautole ke leka e Pasifiki, o kawai a Tongani i e ngai whakamui taha o i teknolosia. Ko ki ponga mga ni pongpongi ni ko e whenga aki apa me kautaha me nusila ko e net safe, ko nau toko ni me pe ke ngai community e Pasifiki, ta vita ke si ngai kau tōre ke reka, me kau tangata eiki, me kau whine eiki, no aki ngai teknolosia fō. Ako whatamua ki pokama ko ni ke nau ngā ke teknolosia ta vita ngā koe interneti, ke malu mo hao, mo nam zeonga ku whemaria nge nau ngā koe e nau ilo ke ngai whatu tāmaki, mo ngai whatamaki ala hoko ka pai ke whatoanga i he tau ngā koe ngai teknolosia. Me koe toko nahi pia ke tō koe ni, Nukulahi toko lahi wawe pite whakalaka teknolosia kau si mon pe kau tau reke reka mea te kia hatai me ke whaha aku mono teu ki nau tau pau nau whenga pe ke nau turi ke he whakalaka kau mahuinga pe ke te malong mo hao nau ngā ki mo whitu take aki. Loro tonga nina te pehe tupou koe whenga maari lelei eni ke kau tau reke leka ke nau ilo ai wheitu utotonu ke whai ki ai halaunga pe whakatala noa ki he kaweinga whikau aki mo i teknolosia. I he mahino koe taimi lahi o i kaia usia e he kau leke leka, ha tau kei whiunga ke no me teke ngahi palo palema i he teknolosia. Mahino mai me ki pokamo ni, whawhawha pite kau lava mai ki pokama, mahino mahuinga ia koe a tau kakai he ngahi pokalama pehen. E koe ke whaaha whenga maari e ke lava atu ke whalera ngahi ako, pau koe ke wha mea e he tau kakai uepe ngai whenga maari e pehen. Ai whahinga o kake teke nau mea i poko hai e whaikia hawhetu taka pai aha ngahi palparema pe, mok nau angoi aha ngahi whangata ia mo ngahi kāka e hoka teke nau tōre ngā koe interneti mo teknolosia. Ai koe au ngai uki po kalama koe ni pongpongin. Nau ilo rewa koe ngahi wheitu, e mo ngahi tawhaaki ua mo ngahi whika telefoni ke whaikia hawhetu taki. Hange koe ki exercise koe nā whai pongpongin ni. Koe ngahi mea nei teke mea e toko lahi. Ai tau ngā koe teknolosia, ulahi pe ngai whonga kāka koe koe ki tau whatoka ngā i kau kumoan pe. Hinga e ngai tau mua koe ni, ke toko ni pe tau kakai,
whakailo ka te ngau tau la ngahi whatamaki me ngai whatutamaki ke tokoni pe ke te malu mo haonge i tau ngā koe teknolosia hapa mo interneti. Nā e whahawhiawhia heni e mawhihoa na ane kawa ke polokalamani ai aonga ai polokalama ke koutou lekeleka. Orak mea pega na o whakatokanga e taimga nei a oange tui whakawhi ke te ao. Ko e kaweinga koe o ia ko ki he malu mo i hao. Ai ngā tōroko ki matotu ange pio koe ke lahi e nau ilo ki ngai mea wha teknolosia. Ai ana ako o sa ia o pito ki whao whanongo pe kai ngatai i he tawhaaki ko whahoko whatongi ai e kauia he aonga lai. Kia te au whawhituitui ko mahu inga ia pite ngai whonga koe na mautala noa kia he ako ke malu i mato me ngai kākā koe internet scam. Mati ko ta noa kin he older generation. Sai pe ai tamai ki kia. Pa ho no wa lewa koe lava koe ke mau identify ai AI pe koe mea ko fake me he mea koe o ku mo oni. Ai nai kawe he mea na upiki mahu inga o pito ka te au e fuiako koe ni ahoni pe wha o si pe o ko whaiwhatongia e ta whaake ai cyber safety me e ta whaake tesa kau taklotu. I wano ta walu ai whahoko ai whaisawea ki cyber safety taungani pa koe tae ngai caps koe nai identify ai koe parents pe koe older generation. Kai ke up to date e nau ilo o whatatau ke move koe a teknolosia pe me whanau Aia kia te au ia me ta whaaki ko ia kawe nia he ako mau inga e lawa ke ave a whafonga i he platform ai kautaki lotu lawa hao ke community ki he kakai koe ke mātua pe moe older generation ki lawa ke update e nau ilo toi lahi ange nau ilo ki ngai mea whakateknolosia. O ko mahina koe whawhataimi ene ke whakakaua koutou lekeleka i he polokalama ka whatau kei whikau aki pea moe teknolosia. Mai ngonga le te o me televisione Tonga, ko snoli tātu i vai. Kua whili a Edwin Lia Waa o Mataika ke hoko koe pule lahi o i kau taha whiawea ki tohi a Tonga Tonga Post i e tā o i wha ka hoko. Ne ka mata ngāwe a Lia Waa i he lakangani i he atu si te wikeni ko ine whetongi eni ai pule lahi mālolo ko lotomo ua tō ngā whasi. I he whaumatala ko tuku mai mi he poto ngāwe ngahi business te pule anga, ko Lia Waa nei o si laka i he tau e ua noa ai ne ngāwe whakataki he ngahi ngāwe anga koia o i ngahi whanua e Pasifiki. O kumatau taua Lia Waa he ta whaaki whakakompiuta mo whakateknolosia. Nā ne hoko koe toko taha whale i whakateknikale ki ngahi ngāwe whakei polo a tonga ni pehe ki a ngahi whetutaki whakasatelaite i ngahi tau lahi. Ki moa ne hoko koe ki lakangani na ane hoko koe sea i e pāti kei polo a tonga. Na e whakahoka ngāwe ai kai ngā o wholaha mo e sina e eiki o kauhala uta ki hono tangaki o i ngahi hui i e whaitoka ko mahina i wholaha i e ahoni. O mga tunga me e whima o ke whawhainga mālie ai ngāwe ai potu ngāwe langalalahi ki hono whakalahi mo tānu e fo i hala ki e hala whakawakawa. Ko heri ene ngāwe potu ngāwe langalalahi ke whakalahi e konga hala ki e matātahi o amanaki ke langa me i hala whakawakawa o whakatoa ngai i he kau ngāwe ai whaitokani pia whima o lewa ke whaiha ngāwe ki ai ke whawhainga mālie ai ngāwe. Ko e whaitoka ko mahina o kutoo i he vee hala o e whi hala i he ngata anga o wholaha i he ta whaaki whakahi i who. Kai he whaumatala ko tuku mai me poto ngā aue langalalahi o whima au ke whakalahi ko ngā halani ki hongo ta whaaki whakatau osi o mga tuu ngai e whima au ke whakahoko ai ngā weni. I whakamatala ai sina e eiki ki mua o kauhala o tā luwhe ki hongo ngā le te o tongana ni pehe i hono whakahoko atu ai whima o me he poto ngā weni nei whai lewa ai ngā aue o lipo ti ki he ofisi palasi ki mua petak whakahoko ai ngā aue ki hono tangaki. O te eki whapapau i he larotongani e wholoa hono ngai ake whaitokani i he kuohili, kana ene pehe ko laka i he seni tuli e wā, talo me taimine tu i tonga i ahavea wā. Ko whinga ko ni, ko whima u lahi ai project ko ni ngai hala whakawakawa. Ke to'o e mara a mahina, he kulotonga e lere whi harai i loto, i olunga.
Pena whi maureo he kaupalangi e miktou ke move. Pana e pehe te nau whai. Nau te holomui pa koi ai awe ai ke pure anga. Ke nau whai e whi ngā ui. Pa koi ai koe kore me pehe mi he moi. Ke u tangaki mo e whai toka. O awe ka mala e taha. Pa koi kena ake whai ngā ui nei ta ofi mai e mi savea. O whemau i ke whakahai ki office palasi. Pana e whai pe tāno ma sike itari ai tui he moni te. Pea moi pea moau. Mo filoto i bige ke ufai pe ai foi ngā hui. Pe loto re rei pe sike itare tu i ai. Peni kore me belufe. Fai ngā hui ke re rei taha o naha me hoko. Pa koe fai ngā hui nuku fai koe tai ni mi. Mahino pe koe ngā ue perepere ngesi eni ai ane kamata aki pe halotu o whakahoko mo i lea mi he taha o i kautauhi whanua o wholaha ko lauto kaiano. Ko ene kole hangofua mi ka inga o i e whaitoka ko mahina ke nauto koni ki ona whawhai ngofua o ngā ue o kwhai. Ko le atu ke kāinga ko toa ko toka i mahina. Mo whakamole mole. Ko lea ko ni ko lea i mi loto. Ko ngā ko ngoi. Ko mo tolu la mo tā mai e whihi. Mau tai mali ai ngai ahoni. Te au moana pehe ko mau tuku noa ki mo tolu. Ke hange ha veve. Ke tō me heo laku ki he, tō me heo laku ki he. Tō ke mau whaiho mau whatungi ahe le leitaha te mau ala lawa. Mau toka peho mau mea ngā kai whai ngā ue a whanau. Ka tuange ke mau hiki. Peko ai whie mau ke mau hiki mo whariki. Oa nā toi ha mau loto hena. Ke whakawhi atungi a ngā ue u whai. He ku mau ngoi. Mau ilo i be. Tau tupu haki he kere koe ni. Nā mō wanga whakarilifu au pito he taimi koe. Neongo ko mō pekia. Nā mō kātoanga nā mau whanongi he tā ngahi whaiwa. Nā mō whakaauha nā mō tutu e ngahi wheitu. Ko tala noa ia wheitu koe ni. Ko wheitu e toa. He ko luwhe koe toa. Nea ois whakahoko pēa hono keri takatakai o i Eliani ke whakailonga i ngata anga koe ia o i whaitoka. Me ke whakawhainga māli ki hono tangaki ai ane whakahoko pē ngā ue e he matapule i wholaha ko whakapulia pe tokoni ki ai ni i he kāinga o i koloni. Pe he e luwhe kakakato hono tangaki e awe lewa e ngahi hui e tānaki o tānu e mo unga ko whangaloto i wholaha pē. Koe tangaki pe mātua koe ni. Ani he malai ko mahina ke o mai ki whangaloto pe ka luwhe o tuku henta whaaki ke nau tāko toi kai atai hala pure anga pe a toi wao whenga anawai Nuku'alofa koe ki kāinga pe o luwhe me fisi nei hau moi pe na e pe luwhe na enof pe ta whaaki ke ai ki malai ko tuku e mātua pa koe na olpo kore ke nau wangarere pe kai tangaki nau tolu o mai ki a luwhe ke nau tāko toi i whangaloto kai atai hala pure anga. Ke heu te eki mahino hi loroto ngani tō lahi e kāinga o luwhe i mahina, i mahino ko hono tōku atu e o ngongoni o kukei whakahoko pe ai ngāwe. O nia ngongo whakalota whanua ai ki hoani ko ngahi o ngongo me malai o sipoti mo pie a olie. Malama tau ki whilonga ki koe wakaini ki malai o sipoti. O ko teo ke whala watu e timi a te rita a tongani ki New Zealand ki he whiau he Polynesian Championship me aho nima ki he walu e mahina katu o. Ko hono whakahain he tokon Palestine kau taha a te rita a tonga, whereti tui halamaka ki a ngonga reti o tonga i he pongpongini. Nei whakahai tui halamaka koe timi eni ne whiriwhiri me he whiau he a Oceania, ai e nei whakahau koe pāke te whai wahe tau ko o si. Kono re-establish e New Zealand. Pena mahu inga ia ki hono whakalaka i pia Montedevelop o taleni te whanau a sipoti i e Pasifiki. O te whito pe ia pia me i he matakari koni o tautole Polynesian. Ko timi koni nai o whili me he ni, nai to oia pia me Oceania Championship Cup kone whai he takosi nai hose tongani. I te mre tau koe tau mua e Porokalamani ki hono pāo toloa ki tariniti a te rita e whanau Polynesia, ai a ku whawhiawhia e whawhi kua whakahoko mai me New Zealand. Ka koe ni o ku fokasa New Zealand ia koe major sponsor ia.
ke nau hanga o whakotu ai relaunch ko e Polynesian Championship ke whanu whalakalaka e taleniti o e matakari Polynesia. Pea ku fortunate tongani ke kau e whakawhi ko ia, ko e konga o e whalau ko ni u whapanga pe me pulanga New Zealand me kau kaha atelita ko a New Zealand. I taim te tāmpe ko toko wawha e whalau ki he whanua ko ngā aololoa, ko ngā whokia e whanau ko tare niti a te rita, me tu Amerie te nā whawhunga i le e whanua i he whiauhi koe ni, tu ke heange whiauhi a Australia he mahina ko me. Ko nā whalau whako ni pia te nā whoki mai o spe wiki eua pe tolu, ki he whiauhi koe ni whakaako, ko National Inter-College National Championship, whakataha mo national ko atongani. Pea te whiri bea ai tīmia, le leitaha mea, ke nau te wholawat ki Oceania Cup. Ki tāwini i he wike unuaki pe o me o e tāuni. Pea ko whai pe whamanaki mo whai te tua ko whanau ko ni kono teu me tau ko osi, pea mo ki nau tolu e ala mao mai me sport whakaako, ke tau te lava pe o lava ke whawhafunga i atongani e whiau lahi whakapāhenga ko ni whai tāwini i me o tāuni. Kai ke nei whamalo i ai pe tui halama, kai pōpō mi he mātua tai whanau, kai maafo ke te nau tolu, ko pore tanki ke whawhunga e whanua i he whawhi koin ko whakahoko mai me he whiauhi ai Polynesian Championship. Ko e malai pia o sipoti. Ko e wakailewa e ni ki he tuo ngā oe ea, i hona tuku mai me wa wakai matangi a tonga i whamotu whakahoko atu e petelo tau laki. Tai le mo tolu ki he whiawhini me he waa wakai matangi ko ia atonga. Tau whai whanonga atu koe ni te tau whai whanonga atu moe au whia whotunga rangi pea lorolahi i hangahi whitu e ni pea malawa ke mua mana. Ka koe whakatonga ko ia o tonga kei malohi pe havilia i tau te whito ki he potutahi ko ia o tere ki tonga mo tere ki toke lau. I misa te lai tēna mo mea mai pego alotama ki uhau toka ki he whakahihifo koe o tonga o i whai peki o tau e lia tau te whito ki wawau hapai Tongatapu mo eua hai koe alotama ki uhaia. I he taim te tau uoma o pito i ngā ue ko ia au i he potahi ko ia whakatonga e o tonga. Pea mihai le wau kei hoko tai pia no tukua te whatokanga hako mo e whare i tokanga ki he ngahi wakai iki potutahi ko ia o tere ki tonga mo tere ki toke lau. Aho e nima koe ka hoko mai te tau whaiwhanonga toi pemu a awhia uha ma whana koe ea. Ka ko whai e sio atu ki he alotamaki koe whafufua ke ngā unuhi koe whakasinga koe ia uke aia koe kamataanga ia o e mahina fo o ki he potahi koe ia tere ki tonga mo tere ki toke lau. Tere o mai ai ha uha lorolahi ia oe hawiri ki he mālohi whatupu mau potahi koe kai pehe ki he konga nihi o Tongatapu mo eua moha mana tau whaiwhanonga atu koe ia. Ngā unu ia ke whakatonga i he mahina fo o ka e nofo ngā unu maha alo maarie ia ki he konga lahi e nihi o tonga ka e nofo pea o tā maki ko ia ki he whakatonga ko ia o e otu tonga. Ka koe whiawhini, tau whaiwhanonga atu moe au whia ko ngā lahi nihi o tonga, malawa ke ai halolo lahi a ngai taimi, moha mana tau te whito ki Tongatapu mo eua pehe ki niwa Tongatapu. Koe hawiri kua ngi ki mo whiangi aki ko toa peo tonga tuku kehe pepo tahi ko ia o tere ki tonga mo tere ki toke lau wa e hawiri o mare tahi wa nima ke hoa i hanga he taimi. Fua maa whana o pito ai ea i he taimi pauri hau pe ki he maulala taha ko wa nima ke he wa whitu. Ngahi whitu ko ia o ku lolo lahi e malawa ke moko ai. E ata te whito ki he e lia koe ni wa Tongatapu kai pehe ki Tongatapu pia mo eua. Ko e whalai te, whaiwhanonga toi pe muna tula tatau kei mea whainga maari ki mamatai he whonga koe la atau te whito ki wawau pia mo hapai Tongatapu mo eua. Kei hoko atu ai pe malawa ke ai ha uhatu moto ki hongo niwa, malawa ke lololahi kai pehe ke hoa e whiawhi ki he e lia koe Tongatapu mo eua. Koe hawiri wangi ki mo whiangi aki ki he kotoa tonga tōku ke he pepo tahi koe ia o tere ki tonga mo tere ki toke lau. Koe fua maa whanā ena au ki he maalunga taha koe ni, aia koe tolua, koe e lia koe au hapai, mai namu tope e vela koe au hapai, koe toinga koe ngahi vai whanua nofo peto unua ki he tau tā. Ngahi whaitu koe uhalahi e te malawa peke maulalo ai, tau te whito ki he e lia koe o niwa Tongatapu. Hoko tai behe whalai te, tau whaiwhanonga atu moha alo maari ki he e lia koe o haapai Tongatapu mo eua, whainga maare ke ha uhatu moto, malawa ki lololahi moha mana, tau te whito ki e lia koe o niwa fo'o kai pehe ki niwa Tongatapu. Koe fua maa whana,
no fo pe I he na tula tau pe mo poni tili se wa fit mai na to pe mafana ko ia area ko ia o hapai hange ko lave na inga area ko uhalahi to mo ko ai ai ko po tahi ko ia o tere ki tonga mo tere to ke lau ke malo ia to pe haviri ai o au ki hako ko e mahatoka tahi he poni o squata ko me hivata o mari ai a hengi hafe ko ia ai fa ko e hopa la pongpongi I to wa fa ko ke fitu hopa mo mahina e fia pongpongi lai ne ko ia ai fa a ni makon ga hako mai ki Nuku'alofa fa to kanga tu ki he aho sa pate ka mai monite ko e uhinga e malo he haviri o ki he fa tupu mau pea e ka ngata ai e o halolo lahi pe fa nga mari au pito ke ai moha mana mai no puto pe mo ko ia I he aho ko ia aho wa ko ia ai ko e kamata anga ia mai na fo ko ia ko ma asi ko tanga ko wa ho le ao fia pe u hatu moto marawa ke lolo lahi ngai taimi pe ai ka ngata ai mafana mo vela ia ngai e pau pe ke holo pe mo e fua mafana I he taimi ko ia o ku lolo lahi ai ko tau ngata anga pe ke fini ko fua malo te tau kau ka tau tok fi mata ke bongbong Ko petelo tau la kia mai tu nga oi ea ka tau toi wakaingi pe he ki ngahi o lo I ngongo. Whakatatolo I he potunga we tamatea whitupu angai mama ni hoko ki Moimoi lodge a neafi I mahino ni ikai ke ngawe aki. O la lelei e polo kalama ko whakatau kei ma ai kauto le kafkau aki mo whakarakalaka oi teknolosia. Pea whili a Edwin lia waa o mataika koe puri lahi e kautaha whiawea ki tohi a Tonga I tau I whakahoko. Mo e kakatoi pe iau ngahi o ngongo mo le tio kai uma ai televisione to ngā ki e hauani mo whaka amo ne au taki kotoa atu pe iau ki lato whale kotoa kai malo e tau kei whi au mai ka mo me a. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga News for tonight. Making headlines. Fire and emergency services are investigating the cause of a fire at an old dilapidated building in downtown Nuku'alofa yesterday. CERT Tonga and TWICT emphasized the need for specialized training for older generation on modern technology to keep them knowledgeable and safe. And an ancient burial ground was relocated to make way for the Whangaota Bridge project in Fulaha earlier today. We'll have these and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest in sports and the weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I'm Popua Aho. Investigations are still underway by the Tonga Fire and Emergency Services and Tonga Police to determine the cause of a fire that occurred at an old commercial building in central Nuku'alofa known as Moimoi Lodge. The fire, which approximately started after 7 p.m. yesterday evening on the second story of the two-story building, only managed to cause damage to a small part of the building. Speaking to Radio Tonga News, the Fire Deputy Commissioner Moimoi said the building was constructed in 2008 and had been a commercial hub for a few years but was abandoned in the past few years with doors and windows boarded up and rarely any sign of activity at the building. This means that they are ruling out electrical faults as the cause of the fire for the time being, as all electrical power sources has been disconnected. However, with the investigation ongoing, the fire and emergency services will soon confirm the exact cause of this fire. Kawaka says that the fire and emergency services assessment found that about 15% of the building was damaged, while 85% was successfully saved. However, the area remains cordoned off to prevent anyone from entering or going near the site, to prevent any further incidents, as the fire and emergency services continue to monitor the situation due to the remaining structure being deemed to be in an unstable condition and its close proximity to major commercial buildings in central of Nuku'alofa. Further details have been released by police regarding the 4 individuals arrested last week in connection with illicit drug offences. It had previously been reported that charges were laid against the 4 individuals, which includes a senior government official. The 4 men include a 52-year-old from Fasi, a 25-year-old from Kolmotu'a, and 2 others aged 40 and 59 from Fasi and Maufanga. They were arrested and found in possession of equipment used in the handling of preparation of illicit drugs.
A statement has also been issued from the Prime Minister's office after it was confirmed from police that one of the 4 men arrested last week was a senior staff member within the Prime Minister's office. The matter has now been referred to the Public Service Commission, with the Prime Minister's office reaffirming that appropriate procedures and policies will be adhered to and will uphold due process in relation to this issue. Due to the rapid development and modernization of technology, there is special attention being given to the older generation because they are often left behind when it comes to training on modern technology. Yesterday, the National Computer Emergency Response Team, or CERT Tonga, and Tonga Women in ICT held a training program for a group of senior citizens to help them better understand today's technological environment and how to safely use it. Speaking to Radio Tonga News, the director of the CERT, or Latu Post, said this initiative is part of the support program delivered as a collaboration between New Zealand and Pacific nations to strengthen the preparedness of elderly people across the Pacific, including Tonga, in dealing with the challenges of technology. Tupo added that this is a valuable opportunity for senior citizens to learn where to lodge complaints or seek advice on technology-related issues, as many of their generation don't often have sufficient experience to resolve technological problems on their own. Participants Amafihua expressed her appreciation for the program, saying it was extremely helpful for senior citizens as it gave them a clear understanding of modern technology and practical guidance on how to use digital devices and online platforms safely and confidently. She adds that the training helped reduce their fear and uncertainty around technology and empowered them to better communicate, access information, and carry out everyday tasks in an increasingly digital world. Edwin Leava'au Mataika has been appointed as the Chief Executive Officer of Tonga Post for the next 4 years. Leava'au began his new role with Tonga Post Limited on Tuesday this week. According to a statement released by the Ministry of Public Enterprises, Leava'au has more than 20 years of leadership experience working in organizations across Pacific Island countries. He specializes in information technology and telecommunications. He previously served as a technical advisor on Tonga's cable infrastructure and satellite communications over many years. Upon Leava'au's appointment, he has since resigned as chairman of the Tonga Cable Board. And an ancient burial ground in Folaha had to be relocated today to make way for the Whangauta Bridge project. After the discovery of human remains in an area being cleared for the bridge construction, the Ministry of Infrastructure had to halt works in order to clear the area of the human remains. The burial ground was known to the people of Folaha as being named Mahina, but Lufe, a talking chief of Folaha under the Kauhalauta clan, says there is no formal record of those who were buried there, so the only information they have are from stories passed down through generations in the village. The burial ground is in an area that falls within the Ministry of Infrastructure's proposed expansion area, where the road needs to be widened on both sides. Early this morning, Lufe gathered some men from the village led by talking chief Whakapulia to start the process of relocating the remains from the Mahina burial ground to another burial site known as Whangaloto. Speaking to radio and television Tonga News, Lufe says the burial ground dates back more than 2 centuries to the time of the Tu'itonga Havea II. The area was first carefully marked to identify the boundaries of the cemetery before the removal process began. Recognizing the sensitivity of the process, this morning's duties began with a prayer and a traditional speech from talking chief Loto Kayano, who sought permission and acknowledged the ancestors of Lufe buried at Mahina before the village men began digging up the area and carefully collecting the bones. Once completed, the remains will be reburied at Whangaloto, a burial ground created for the first Lufe over hundreds of years ago, and the Whangauta Bridge project can continue as planned. His Majesty King Dubo VI broke ground on the project at Folaha in October last year, and the works are expected to start soon.
And that was the latest from the local scene. Up next, we'll join Pia Olia for the latest in sports. Welcome back in sport. Tonga Athletics Association will compete at the upcoming Polynesian Championships from March 5th to 8th. Vice President Feleti Tuihalamaka confirmed to Radio Tonga Sports News this morning that a 24-member team, including officials and athletes, will depart this Saturday. The athletes were selected following their performances at last year's Oceania Championship held at Teuwhaiwa Park. Several team members are still in high school but will compete in their senior division. Tuihalamaka says the championship will also serve as preparation for another major event in Australia this May. Before travelling, the athletes are expected to compete in the inter-college sports competition. Meanwhile, Team Tonga is aiming for podium finishes as they build toward the regional championship in Darwin. And that's sports news. That was your sports news with Pia Olia. Now taking a look at the latest weather update from the Former Weather Forecasting Centre with Petelo Taulaki. Evening from your National Weather Services. A new month is next week. But for this evening until midnight tomorrow, it's going to be murky and surgy conditions for many places, including some spots of hefty downpour and some chances of thunderstorms. Things are still getting closer towards the southern waters of Tonga in terms of wind, particularly for Tiriki Tonga and Tiriki Tokelau coastal waters. Now from our latest satellite imagery, as you can see here, there are thick clouds popping up across to the west over Fiji into our area of responsibility, particularly over Wauhapai, Tongatapu and Ewa, and we will experience hefty downpour and thunderstorms in the past few hours. There's a low pressure spinning towards to the southeast of Tongatapu and Ewa, and clouds are moving fast across to the southern waters of Tonga, indicating of strong winds is experienced there. It's been an age since we had these warnings, particularly for the southern waters, and for now we are still remaining. Further into the weekend, we are expected a system to approach into the southern waters and having a likelihood to upgrade this morning into a gale, even a storm warning. And we will look about that in the next few seconds. Viewing from a space line, here's what we're going to see. In particular, continuity of murky and surgy conditions. Nevertheless, we are throwing our eyes into that system further to the south behind of me, to the west, which is tended to move in across to the southern waters of Tonga, causes some disruptions there. The winds will be reaching up to storm force winds at times, and even some gale force winds for Tongatapu and Ewa. Risk of disruptions once again for rain and thunderstorms as this low pressure started to move away. There will be some convergent zone will be in our area, particularly the south, further to the center, to the north, for most parts of the group, reach of high pressure dominating there. Some the clear spells, very strong sunshine and moist air conditions from the north and northeast. But for this evening, it's going to be widespread of cloudy conditions for many places. Some spots of hefty downpours, some chances of thunderstorms, particularly over Nuku'alofa, some parts of Tongatapu and Ewa. The winds will be light and variables for many parts of the group, except for Tiriki Tonga and Tiriki Tokelau. Winds there will still rise up to strong at times. Our overnight temperatures will be around the significant figures, still quite warm and uncomfortable for sleeping. Any places of hefty downpour, temperatures will be cooling significantly. And for tomorrow, it's going to be widespread of clouds once again, with chances of hefty downpour, specifically over the northern Nuku'alofa. Some chances of sunny at times, particularly for the central and to the southern of Tonga, Wauhapai, Tongatapu. But later in the afternoon, over Tongatapu, there were some chances there of chisels. Winds will be having the similar conditions, light and variables for most, except for Tiriki Tonga and Tiriki Tokelau. Winds there are still getting blustery. And for Friday evening, it's going to be cloudy conditions with some hefty downpour, chances of hefty downpour at the spots of Nuku'alofa and Nuku'alofa, some chances of some clear spells further to the center, to the south end of Tonga, particularly over Wau and
Hapai. Our overnight temperatures will be similar to what we are going to have for tonight. As I mentioned, many places of hefty downpour, temperatures will be cooler, but over the areas of Hapai, usually they have this significant figure here, 27. They always have the warmest temperatures. And for the tide projections, low tide will be this evening at 9:15 p.m. High tide will be 3:30 a.m. later tonight. The sunrise will be 6:36 and the moonrise will be later tomorrow afternoon at around 4. Now, at last, the 5 days outlook for Nuku'alofa. Now we are showing our eyes into the start of the month by Sunday and Monday, since we are going to have severe weather there in terms of winds will be reaching up to gale force winds, and expected some hefty downpours, some chances of thunderstorms. And one thing that we love about the rain is cooling down the heat that we are currently facing, and things will start to clear up on Tuesday and Wednesday. Nonetheless, we'll be expecting some cloudy with some rain at times and even some sunshine, some mismatch. Like I said, temperatures will be cooling down on Sunday and Monday. Other days we'll be having a warm and a hot temperatures. And that's quite all for this evening. I'll be here for your weekend weather updates for tomorrow. Thank you to Patelo and the team at Tonga Met Service for that latest weather updates. That wraps up this hour's news package, but before we part, here's a final look at tonight's top stories. Fire and emergency services are investigating the cause of a fire at an old dilapidated building in downtown Nuku'alofa yesterday. CERT Tonga and TWICT emphasized the need for specialized training for older generation on modern technology to keep them knowledgeable and safe. And an ancient burial ground relocated to make way for the Tongatapu Bridge project in Folaha earlier today. That was the latest news with Radio and Television Tonga News for tonight. For more on these stories, you can visit our website at www.tbc.to. Thank you for joining us. Have a good evening.